ngiyabingelela ngibingelela kuBishop bonke abakhona, abomangameli, abafundisi nabavangeli nabokhona. Ngibingelele abomabishopi bonke abakhona, abomangameli nabomafundisi. Bese ngibingelele inkanyezi yakithi, ngibingelele abantu abasha, ngibingelele usihlalo wabomama, uMamhlongwa nabo bonke amasekela akhe. Bese ngibingelela abosinayi. Bazalwane, enhlizweni yami ngiyovuka nje ukuthi ngicela ukusekela ivesi okukhulunywe ngalo namuhla. Kodwa nje mina ngiyayithanda ukukhuluma kakhulu ngomama, ngoba kakhulu izwi leNkosi lithi owesifazane nguye owakha indlu, ngoba usuke acele uNkulunkulu ukuhlakanipha. Bakhona bonke abesifazane kodwa njengoba sila asifanani. Bakhona laba bathenjwe nguJehova. Bazalwane, ngicela ukubingelela nabazalwane abakhetha ukuthi beze nathi, ukuthi babe nathi namuhla la. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu, nibahle, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu Mamdlwane, umsebenzi enihlelile ibranch yonke ukuthi nenze umsebenzi. Sibingelele kakhulu nawe Bishop Mkazi, ku-region yakho ukuthi nuhlele kahle umsebenzi, indawo yinhle inkulu. Bazalwane, lapha umfundisi ufundile ivesi leli elikhuluma ngoNowa. uNowa uma ememezela ukuthi uthole imessage yokuthi akakhe lo mkhulu, bamthatha ngazi ukuthi kahle kahle akathathi kahle khaya. Abanye basho lokho naloke ukuthi basaganisa, abanye benza lokho. Kodwa emkhunjini ngizosho kini ukuthi baholi bami, uba bangena lapha azange bakhethe ukuthi ihlobo lombi lezilwane azongenisa. Kungena izinyoka, kungena izimvu, kungena zonke lezi ezizobhekana ukuthi nina nizeyilungise ngokuthembeka. Ngizothi baholi bami, kukhona isikhathi la nangumholi funeka ucela uNkulunkulu akusize izindlebe zakho ngathi azigezwa lutho. Cela izindlebe zikamoya, ngisho namehlo angabheki kabanzi. Uma ungumholi akufuneka uthande ukusola. Sobonile ukuthi sokukhulumekile, akushaye ngathi awukezwa. Ngoba kwayena lokhulumile uyamdinga. Angithi beba bonke isikhathi bakhuluma, kodwa sokuza munye kuwe. Tshela inhliziyo yakho ukuthi Inkosi, le testimony ufuna ngihambe ngayo. Mhlambe nami ifuneke ngizinuke makhwapha. Kwenze njani? Isukelele. Bese uthi Inkosi, ngenze ukuthi ngihambe ngamandla. Ngoba ukukholwa akusiwo ukubona, kodwa kufuneka uhambe ngokukholwa nangokubiza uNkulunkulu. Umseke mntanami umholi wami, ubaba wakho umseke. Ungathi na ulimaze bomama emkhulekweni wangolosini ubuye uthi ukuthi ayiseke nangabe bafike baba babili uthi ayikho lento bakuyabayekela ungabayeki. uNkulunkulu lelo la ngisuka afuna ukuthi nikhuleke ngamandla. Uma uzizongena zonke lezilwane la emkhunjini azixabani. Lesesinye asibaliseli, lesesinye ukuthi hayi wena ufudu, wena uyini. Kodwa sithi thina sesibizele la ukuthi sibe kule ndawo. Bazalwane, ngizosho ukuthi njengoba sila uNkulunkulu uyasithanda. uNkulunkulu usithembile. Futhi masingavali ukuthi siphathane kahle. Ngajwayezi nje ulimi lakho ukuthi nanomunye umzalwane likhuluma ngomzalwane. Ningakhulumi ngabaholi. Ngoba izwi leNkosi lithe balonda imiphefumulo yethu. Sekwenzeke konke.
asibathandeni abazalwane, sibanakekele. Noma umzalwane ungamboni, ungahlali nje bazalwane, singahlali. Siyawenza amaphutha ngenxa yokuthi kuba khona ukuba busy, kodwa asinakekele ukuthi lithezwe inkosi ushiya zonke izimvu ayofuna le eyodwa elahlekile. Kungumsebenzi wethu ukuthi sifunane, sinakekelane njengoba usho kwezwi lenkosi, sibambisane la sibona khona ukuthi sibuthakathaka, ngoba vele siyafika isikhathi ukuthi uphelelwe amandla mamanyoni. Udinga ukuthi wena ukuthi ungivuselele. Kukhona lento efuneke yenzeke kithi. Uma ngabe umzalwane umbona ukuthi kanjani, mvuselele sesi kunjani, yena kunjani, kwenzakalani ngoba kunengi bantu abami kunjani, khona abantwana bandana abazala bekho. Mhlambe futhi uphuma ngokubaleka ekhaya nedubalekela ukuthi uyayithanda ikhova. Akafike lana ke thina ukuthi siyamkhona. Asikhonaneni bazalwane. Isikhathi ngendlela okushisa ngakhona emhlabeni. Niyabona inkuso ivukalana kanjani. Bantu ngendlela okufulana ngakhona. Kudinga thina ibandla kaNkulunkulu ukuthi sivuselelane, sithandane, bathanda abazalwane, babekezelele bamoni babo. Yithi lenkosi bayizitsha thina sibomama kodwa sizitshe sithakathaka sifuna ukunaka. Sifuna ukuthi ngenyanga kusho nje ukuthi noma naka ngakakhulumi kahle nabazalwane kusho ukuthi manje aboqolisa kwakhuluma kahle. Ngoba umungasho uzoyitshela nje ukuthi vele ukhulunywa kanjani. Naye umnanga baba ubona ukuthi ukhona lokho baba yazaza kubekana kahle. Noma ngabe lesikuthela kodwa akukhulume kanjani eminyaka. Cela ukuthi sibazalwane sibakhe ngothando nangokunakekelana nangokubekezelelana. Inkosi thina umusa.